Malo le soi fo mo malo fo le lange malo le tawa ta il pa ia mal mal tele sa ta tnu lo pena ona mai mo mai so se tafa fie le ngato samo nei e fa pe fo ia tunu mau e lo mai o se fa poponga fa nei o tatu tala o me na tutupu samo a wala fa fonga e mo tu tatu tala o le fa mau nia tua inga e fa sanga ile li o Wilson Matafeo se tama lima suma tasi tau sanga le matu o soi fua mai le fi anga o fasto uta ina ua tu la ilu mo fa msnonga ia le nei mata opo mafonga ina ua tau tino lona tari e fa ia divine o ia tonu e honga ia tu langa o fala au fa saina le na maua ilo sfa inga leo ile tau amatamatanga le nei tau sanga ile afio anga o fasi to uta le tau fia mai le mtanga duenga o leo ia lanto was fainga ia le tama le swafa ia Wilson Matafeo fa pe fo ilona tali o divine ma fo mai ono le umio tulanga o finga fa sori tula fono fala au fa saina e ngata le madwana e fa pe fo il tulanga me faitino po paipa e fa mai ne ulai le isa le na tau fia mai ia le mtanga duenga o leo ia lanto was fainga me faitino a toa i ma ila o nei il toi fonga ina le name tau pulu mar fa msnonga le nei va yaso na tau tino ai le leo divine o mea sa maua po tu langa o fa sole tu la fono le na maua me le sfainga mtanga dunga leo e le se so tanga mai le si la fia fo ia long tama ai o ia tonu e ona ina vaenga ia e pei ona molia o mai ila ua le na maua mai le sfainga ale mtanga dunga leo na fa manino ele lilo ia lo papena ona tula I mole tu leo o le tulanga o le tula fono ma le fa tautei o ngā ruenga fa tino le matanga ruenga leo ia la tu wasfainga o I lava e maua e tu ile no whangatonu leo lo a ngā iai fa tutu iai le wasfainga e tā fia uma lava le matanga ruenga leo o le mafuanga leo lena tā fia mai ai e le sunga Wilson Matafeo lima suma tasi tau sanga o le sanga lui ma aveo se ti akono le kale sia Katoliko Roma I le tulanga o le nei mata upu. Le sabari esele li o Wilson Matafeo lima suma tasi tau sanga me le fia anga vesto uta ma langona fia ma feido iatu ilona ainga o wo ma ilantou uma e pei ona tāpua ia le tulanga le whamsnonga I fafo mai le poto whamsino. Inisi o tātou tala o le ua whailoa le fionga le suipale mia mulipola ana rosa ale molia o le tulanga le paketi po le 5 miliona le o whanganga mo le tulanga o le whamanatuina o le tātou sisinga fua. E pei ona sila fia le silia ma le tolu aso le ua whaatulanga le malo e whaatinum whamanatuina ai pokala me mo le sisinga fua o le tātou atno po le whamanatuina o le tutotasi. O le tulanga lea sa le mawhai ona toi maua le tele o tausanga pita iane o le toi tulai mai le whainga malo le whaatua tue le atua sa mō mtasi le ua toi tapena e tulanga uma e whaamanatua ai le wha tuto tasio sa moa mai pūlenga kolone a malo mai whafo sa whaapoponga le neo nei tala. O tātou e pe to avalu ia le whainga tātou komiti whaaululu ai te leo minista ia I tātou komiti I tasi ia I le komiti la leo tāpenanga o tātou whaafifianga maenga uma o whaamautu mai e 5 ia vaa tutuila o leo lo fufua mai ia o whailipu e lua whailipu lava ia mo tātou I nei ia e le whai whaatauvanga o le poi ko a tau mawhai e toi au mai tono tātou whaafifianga ia pe o na masani ai ia o tātou marching girls o le mai tau atu pena to 5 ia o loo iai le tāpenanga I siva ma whaafiafianga ma pese ia o loo iai tu malo I savai ia ma upolu o loo whaatinoina o loo iai le tāpenanga fo I tātou ba ia a kongo le o maua le leile o whainga o tātou ba alava ia o le stala mai tātou komiti ia mo le tāpenanga le o le whamoemoe le te fisiri ai penanga uma mai lava wale amata mai tātou pokalame mai le aso wharaile aso nae ia aso sa aso ngafua aso lua aso lupu ia ma nuna winga mai tau atu no aso e 5 miliona o lea ua whaanganga mo le whaamoemoe E ono te si malelua le malosi o le mafui e le na whaamawina e le ofisa le wa I tau le na luluwina
i le taia wana nafi. Wa whailoa le se tasul sui o le pulenga, o le fiso lava ai tau, le fionga Dr. Awa Ese Luteru, le tūlanga e pe ona tu ina mai ai ia lapata inga mo le mamalu teli o le atunu, wa se whapoponga le neo nei tala. Longlong puia li e fo ile malu le tunu o e tu sai man le mafui e fo ile sa adia e mai se te matau nei in le tosu fa pinu te e te aile le ono tau nei mo si le fia i o le sa tu na tu ia tato advisory tsunami advisory po le fautuanga mo se na ia e mafu mai le ono mafui ele ono te smatasi e malu si le sa adia e mai Lua se lau maritasi kilomita i saute sifo i le atumotu tonga po a te wharepu e tau. Ia i umila wana tu ina whalongo inda e le tatou o tenu ui e le mafu e le ai tu ina atolo i e tatou information mua po le whamtananga mua le sa a watu ai o le felt earthquake information. Nono inga le mafu e ua u whalongo ina e tangata sa mua. Ia ona tuina atua ile mulmuli ande o le fitu le sa tuina atua ilo le tatu politindi o le advisory po le fautuanga mafu mai lea ona sa atua o le fatinoinga o maluenga pe atu mafu ye ia le taimi sa ua ile whamtalanga mua ia o fia ia le malu se mafu ye ona toe verify lea pe toe ilo whamtalanga ia tonu mau mai la ia le malu sa o lava po le verify magnitude o le ono tesman tasila le sa mua i famauina ia e mai yo unga wenga ia toi famau ni e ono tesman lu ia which is po le o to tonu o le la sanga le o te tau wai ona tu ina tu ia tato fautuanga po le la sanga mua le o tu ina tu famtananga malapta ing e sa mafu entu ina atu ia le fautuanga e ui e le ia ise ngalu sa alia e mai le fu i vaengo le o ngā Sambia le Vasa Pasifika le sa lulu ina il mafu ia ona o le malosi le e te le rona vanoa e ono tulanga fu le wanse e lulu il mafu e le vanoa e to ia isi mafu e so ta i le tun mafu le i le vaaila ia va tau i le vanoa ono sini e lunga aftershocks e le vanoa ono sini e lunga e fu le vanoa ono paute se le ia ono le wa tupun mafu ia na tula lava ia mafu e to inga malo se va pe ono i aftershocks o mafu amana le na le tu ina tu ia tatu advice ia ma le fu e o tu sala ma o fanya fa vai po tatu standard operation procedures e tenu le sama fo tu ina tu le advice por foto ina to fa le o mai na roi stand mai ono wa motino ala po o pasi de taimi fatulanga ina ono afia i tatu se sona me pe afu el maule mai i asamo E walu afe iwa se laule o wha i o tangata o lo o wha mautu ma lalampapa au ritumalo sa fata. O ila doia o le la pesa fia ma la langa fia i se tasi o wha mnianga le si lia ma le afe ta la le tupe maua le tangata e to tasi mai lava i le tangata wha mawina o se pepe fato a whanau mai se ia o se la wau sina. O le nei wha mnianga e pe o na vai ina ma wha matua tuai le se leni le se fulu miliona ta la lena o mai le malo New Zealand e tu sai ma le ngoto ai o le vaa o le malo fitfita o le malo o New Zealand i ngā tai fale o le afia wanga po li tu malo sa fata o se tulanga na whaalia e le office sili ia whapea foi i le tulanga o whaalununga o tau i whaalave whaafosei le tulanga le whaamatu ina atu leo le nei se leni e le mau atu na sa noa i pole te tai o le malo o leo le a whaasafu atu le nei whaamrianga mo le tu malo sa fata o le ngata i whale o sa fata e whaalango lango i aile to teli o tangata le tu malo i le tulanga o le whainga whaiva pete iane i ni nai wai taimi lea sa tulai mai aile whaalawelawe e le mawhaiona toi whaongaina le ngata i whale o le i tu malo e mafua mai ono le tūlanga whaaleanga ina e le suau lea na liki mai le waa le malo fitfita o New Zealand.
o le o sa noa ia le ofisa sili le fionga le ala sa noa o le a fa matu watu I tu stupe a inga te tasi po ila tau o le I tu malo le seleni le silia maleake ta la o le a maua le tangata to tasi male tatou tala muli muli o le susuma le fito le masina le nei o aperila le sa fa mautua I loa ia whangainga po le sailinga muli muli lea o le fesoasoani tu ina atu le malo mo a inga le na tu ina mai talo sanga I le whaaleanga ina ai leo lato a seta po mea tino e mafo mai le taimi le na motu sia ai le tise ma whaaleanga ina ai a seta a inga whapea po I businessi o se whapoponga le nei o le nei tala. Talu ona ia I tātou I se poloa inga whaalawlawe matu iam, whaalawlawe whaafuasei e ono le tūlanga o le peso o le tise. Ma le umi o se taimi o tama whai whaasosoa ia le tise ma telefoi ia tātou ainga ino fuanga lava sa mai tauina ia na whaaleanga ina lātou a seta. Ia ma mea tōtino ono le nei whawhitauli. Ia lea sa whaatino le tātou wala au sa au mai tonu talusanga ia tofia le tātou komiti whaapitoa ina ia iloiloina tātou talsanga nei tu ina mai le tātou komiti whaafoe mo whaalawlawe whaanatura, whaalawlawe whaafuase im whaalawlawe matu ia iona tu ina mai whaila ia tātou kapeneta se whautuanga lea lawa ia le whaamaninga le kapeneta malu lea lau whaatino le teimi nei ia tawala atu le tātou ofisa o whaalawlawe whaafuase im whaalawlawe matu ia le tutoni na atu I tua o nei fesoasoani le solos fulu ono mati tausanga nei sa talo alo ia ile tatou fontanga ia mai latou uma o e lo tutono le lisi le nei ia ma le nei lisi ia pe lata lima se lau e u whaamanuia ina ia fiai a inga bisinisi whala potopotonga ma onga sa whapeontu ina mai tausanga ia o taimila nei o le aso wharaile, o le aso sfuma le fitu, o aperila le aso wharaile tuana I atu. Lea na whaatino e loa le saininga o tātou malienga. O malienga nei, ia leo whaailo atuai, ia leo whato a whaailoa aloa ia leo whainga o sosoani mwhaamania mo tangata taito tasi ia lea lan mata whaatino le aso wharaile, ia tu sama le se laulima se fulu, ina ua mai ane le aso wharaile, tani whaatulanga ina. Se laulima se fulu, ia tātou malienga o mai an whaasainia. Ma o le aso muli nei, lea na ato whaina. E wha mai au mai loa vaenga taitasi, sa tamwhaile mtanga luenga e whaatulanga e tai vaenga, ina ia whaafengo fia ai ele ofisa on whaatino, ia malienga, ia le ngatailia. Matali atu ni whaafita auli ono tula I mai. Ia ini whaafesili fo ele malu le atunu. Ia talu mai mato ngaluenga ni whaatino las wharaile sa solonga lei me uma. La fo ina fia mai o malie fo ia le malu le atunu ia le lai whaawau ndei le asungafu. E whaatino umala o ainga po tātou households, whala potopotonga, bisinisi na iti, ia ma tātou wa unga whaatino umale so. Whala potopotonga, bisinisi na iti, ia ma tātou wa unga whaatino umale so. Le tawalunga tātou update mo le nei aso tātou whila I le sa taia mo se isi whapoponga whasoifua ia.